Pozdrav i dobrodošli, neka mir sa vama. Tu sam ja, Adnes, i evo ga, pojavljuje se Jurca sa Gamer 1423. Danas smo odlučili da snimimo slow motion, odnosno usporedni snimak video, i to sa ovim nekakvim petardicama. Kupili smo nasumično dvije vrste, znači ovu neku nešto Godzilla i ove rafalne brze, pa ćemo to malo vidjeti kako to izgleda kada se uspori. Evo unboxing. Evo jedna nam odmah ispred, šta je ovo? Ova nam se odvojila, nema veze, ovo su neke mini petardice, ali koje zajedno čine super mini rafal. Imamo ovdje 5 komada, znači 5 pokušaja, pa ćemo snimiti neke različite situacije. Ovo ne znam ni šta se dešava ni kako puca, tako da će biti teško potrebiti s prvog snimak dobar, ali nema veze, valja će to. Evo, pripremili smo sve za prvi pokušaj. Bro, hoće li ovo proći bez povreda? Hoće. Ajde. Mislim da je to malo... Dobro. Prvi pokušaj smo snimili. Pa smo živi ostali. Nije loše. Malo su na mene skočili petarce bio, pa sam morao prije vremena pobjeći. Mislim da ćemo drugi put to bolje uraditi. Idemo na pokušaj broj 2. Spreman, bro? Spreman. Hajde. Hajde, pčela me napala. Još pčela. Kako sporo gori video? Ajde bro. Idemo. Sačekaj. Idemo na pokušaj broj 2. Spreman, bro? Spreman. Hajde. Ajde, pčela me napala. Još pčela. Kako sporo gori video? O, evo gađa. Pa pogod me, tu od kada imao prije sam osjećao, bro. Sad po ruci. Sad to malo. Idemo sad pokušaj broj, koji je ovo? Broj 3, jel? Broj 3. A sad idemo malo bliži sa općim slow motionom na 240 fps-a, malo prije bilo 960. Mogu ja? Ajde. Ako mogli. Ajde ba! Vjetar. Oj. Pa ne interesuje me vjetar, bro. Treći put sprvija što. Može li? Mora moći. Evo sad.
Malo nam je ružno izbliza, pošto ove petarce mali lete na sve strane, tako da ponekad malo doboli. Trebamo nabaviti kakav stalak tripod, ali evo da pokušamo sad ovo. Prvo opet u super slow motion 960 fps, pa ćemo poslije u običnom. Sačekaj sada prebaviti. Dobro, mi bježimo od petardi, ja toliko cjake da ne mogu papinu čašicu razvaliti. Bro. Jesmo pravi. A frcaju ovi komad, pa malo to se čini. Bro, ajde ovo. Čes. Idemo sad probati u Godzilla, ove naočale nisu tu, radi mode, nego radi zaštite. Ja nemam jasno. Frcaju komača, olje. Ne može ver ništa. Sačekaj. Probaj. Neću pucati. Ne znam šta će biti. Nisam to mislio da će... Neću pucati. Ne znam šta će biti. Neću. Nisam to mislio da će... Bro, ovako, ja ću ovo, ti ću ovo zapaliti, ja ću ga baciti rane, pa sačekaj sam da ga malo strane. Hajde, bro. Ja sam to zalijepio super geplom za tvoje ruke. Pa gdje bježiš? Pa nije. Bježiš ko da sam ti granatu bacio, bro.